Kadang non napakal padi maka Arboretum and Craft Center देखो वहाँ पे रिजर्वेशन 5 Mars dak dari mana dak se Craft Center loh itu lah sendiri nampak lah punya lapun ini nih anak lang mini ason hai lang kan kor kata ini nampak lah nampak lah sih dak itu dak yang long nampak kau simpen lah kau ason sepon lah kau warfai itu pun ini kelang tu di mana dak kelang awal tu suri yang mana tu dak silver sai kisi ini orang saya kerja long tu stick tangke kalau din bang habar situ lah habar sabang kelang dan habar ausbar saja tu udah nanti bang habar sih lah kerja awal sai itu kau awal sini ini orang dak lang ni lah sedang pun ini nampak lah kalau ini lang pakai con kan kecelok kan tapi asal mir dari awal sai dak ini lah ini tu rasanya nampak lah bang pelaku yang bang dasar pilih tak lartas ani garopen mira bria jaki jual sih tak lari pan sokopen pernah dengar jual nilang sih pilih mira bria apa yang saya lari asan kelang arena kan tak ada kapek awar sore tak pernah itu kelang tu gopik dasar Arboretum Craft Center di sini non nampak lah mamapo tak milik YouTube channel tu subscribe kailan berarti subscribe athake animang asun kapak location kailan porno ya phan animang kapak location nili napak lang paninga tapang ase non hagaw nili non napak lang pambong dak Arboretum Craft Center jasmet kardan long diphu na sanghat kada khai si hirmek reng dok reng ni kan lai ki kelang awar sai kelong lokai si anam hirbe si taban tinang ko ge Zasabat lah pun serka pecon awar saya dak kakok hotel hello long arlok kona mana bang adat sih itu losolan akom sir mir biri kata amlang bata itu ke bukan itu kerja kai sih hirgini ke kata mata hirgini kata sih kerja tu lang akom sir hai nahum ini kelang awar saya nonton tak kan kekop sih wan kita losos corona kada lo tu masal sih zasabat bahasa nason jadi kelang awar saya tak kekop kan coro banyak masih suri jadi bahat ini masih taklan tadi nampak lama pada penan jadi kelang ada kapek kelang hotel jalan mana jadi nampak lama pola sih jasmani nampak lama baru recreation park nasmet kardian long Arboretum Craft Center kardian long tempat council kan jadi kelang awal saya lain nasmet kecon di nampak lama pola sama orang ingkarong kan masih son hirjumi kelang kardian long sose suri hirni pidai samaraban kapi je pelang ada yang pipli dakla paran hok tak ada sendiri yang paklang pola samar kom kiji yang paklang po
Sino din jasme tapen Arboretum Craft Center pen non ile potho ta bepo dile po phana ting apekla mono polas lebih ka biang lo pon ki kilang hawa sai coro nai masuk kita dan North East long rasa warsai ka vedat lang pas tak di kolong itu kok isi hirjime binong nasi kabena to mas hasil fanda suri hirjime pisi nasu an so ki kilang sumar sarpi sarpu kesoi jang orang dorang ini ada juga kita bilang apa dolongji awar sara dak jasemet Arboretum Craft Center punili na paklap na prinu na pat taglong na ni ini paklam mandai pon wahai mira biri ma homi ni asan per kelang anam kebi wahai mir arong kadang ni li paklam pon dak minu na sanat lahai alon ke doke to thing pila dak jasemet Arboretum Craft Center si wahai mira biri doyat lo lasi ini paklam pola puninu ta lang kami terang langsung sa thing pi